Office jung Deputy Commissioner Eastern West Kashmir District mentagasni ka arpo tarik u risau rajar arpo kala pengkhere syai nak mentak election MLA rajar arpo lai. Kini kejip pengkhere kalong dekat jinglum ya ka jelang jong ki sodar ki booth level officer nak tagi pat ki officer bapek bakmi ya kejip penyai ya ka election but kiwi de ki bapek ya ka election hapo motar eshan konsensi. Ya kini kejelang la pelang kepak Tira Singh Memorial Hall hakabal da dalang nu DC jong Eastern West Kashmir District ubak de nong sit ang ta ADC ba nong beri bat kiwet ki officer ba penya ya ke election. Kom kani kejelang la pelang ru menyen kasni nam ta kamerang constituency. La ke ebek snobha ban mi banyak kendu iji belos ne banyak kendu ibi bisa rasno bakin wan pek bak kerteng joki gadon em hapo ka electoral. Nomor kidan kipuar kiba maju yang kedua teng beriu dan kepek kapal kerteng buat kamdan syuk buat terus dia dah jiak ta ba yang kedua apa kasih tu buat ada beriu lah dia apa polling station mana buat lada warak kepek lada kerteng kamdan buat terus belum lah syak tu mah kata kalau mau bosan ba terang lagi ulu kejung keluar pakaian bed election tinggi kepa yapi saudara mungkin nasyim kia ya kali pendapat ba oi yubri pula bola dan yang epek makin mencek ba kakateng juki kadan yang buat terul pat kepit kebiang yang kakateng kaba kidan kasnam kakateng kepeng kemit ba kiwi details bro kibetnya kimbek dia tikibelus kin hagai ke summary division kin long kin don bet no apo ki nomor bona pring joki ide kin ke school kin don bet apo ki school joki di kin don kiski kirpang apa ki biru kin hapsong kirpang haki polling stations kidon sauski gaba election commission kalau menang kata kalau hak khatra pak hak khandai tarik hak khatra pak hak khandai tarik ki biru kin shong ba joki polling stations joki Langta pada ke arpusan pada berdiri tering kita ke second special campaign dia kita kiskiu kibilu kindan baik hakim polling station jadi dan kini nak kibri bapak banyak kendu ya kerpang kibilu kila banyak kendu kini ki sausi ke khatra ke kendai ke arpusan ke arpuai dah kini kiski kidan kini supervisor semua officers kami terbagi nak tunggu ki supervisors kin saat ini cukup polling stations ban pet yang tak atau bekam jangka ni ke summary information tapi yang